大家平安，了解vai tu chua kajam naman nama kajinana sulivat. Saka tu chua kajam naman naurita sopina kaino cemas. Imazai tua sini pakalan te yoha naturu. Imazai tua tapuru katulima suratan. Imazai tua ita karam patuaro akaram. 启示录15章1到8节。Pai patsunakan ota tua masanitan ana seminamali saka na reminekut asinipo patarvan I taribabau izanga mampitu sa sekaulan I taribabau anak kematsu tua masampitu si serapai amavana beli-belilah na si serapai ayat tua aichu mavana uri si atsuvung no atsema setua kinamali ni maju pai patsunakan uta tua na kiparo garasu lave pinataudan tua sapui au izo haza marka na tamakaya tua zoa amuji uji ka tua zoa sinang kinatsavat-savan no amuji uji saka na tamakaya uta tua zoa na pungadan tua sinang ngadan supu tiamatu na tamakaya tsau-tsau na marinti li dedet tua zoa garasu lavuk ana dimanja tua zoa sini pavai no atsemasa papazenga na tatikutu sa senai tua zoa senai noa zoa sa sekaulan noa semasa ti moshi ka tua zoa senai noa zoa alaka iu amaya tutsu ti suna mararenga semasa tala pupitsuran asu kinudan na penaramo na seminamali ravas ti suna huangti noa na ala-alanga nangwa saka pauri da ngata asu pinakazonan cemas tima temuru ini ka uri na paalaya markut tanusun saka ini ka semam parawa setua su ngadam ayatwa aminsun no tala parawatsan au na ala-alanga uri mangce zama polat sa satsungaran semukub I te ayau tanusun ayatwa azwa na ngwa kinudan na makelanga nga ayaya pai ka tebril patsunakan tua na masuleva uma no atsema sitari vavau azwa I tarad izwa kaki pakelangan no atsema sa tapau azwa mampitu sa sekaulan I tari vavau ana dimada setua azwa masampitu sisrapai sasau kemasita uma no atsemas ana kemava toa ngwa gari-giri au naki patsainga paka varong toa ki au azwa ita toa azwa sepata amuji uji sipavai toa azwa mampitu sa sekaulan I tari vavau azwa pitu ki tombri na mapelu toa kinamali no azwa uri balu ta pate mamiri nga semas au na mapelu anga azwa uma no semas toa tsvul ana kemasi toa rigu ka toa pichur no semas au nekano na makaya asema tuma uta itoa uma no semas pate matsuvung azwa kinatsu nazwa manap pitu sa sekaulan I tari vavau
马上比度西斯拉拜，爱求开暖什么？新维奇给马在段启示录的15章1到8节。都从大家们新尼布达万大女店敬拜中重新被塑造，敬拜中重新被塑造。天使的使者及众信徒及众徒都预备好，在主面前敬拜，因为主再来，完全得胜的日子到了。天上已经完全预备好了，但是地上的我们预备好了吗？我们基督徒不只在地上活着，也盼望在天上活着。我们应该有一个天与地相连的人生观。我们要预备好自己，用真实的灵来敬拜主，迎接主再来。爱求mana sini pasamalau tu suaka zaman-zaman dan uji nama polat， 在敬拜中重新被塑造。醒来ya dan uji na jinana damaradoai gemelang tu padira dan uji 我们要预备好自己，用真实的灵来敬拜主，迎接主再来。Sekarang tu suaka zaman-zaman sini pagi ni dan uji， 今天我心里唱的是世界的歌，还是摩西之歌和羔羊之歌呢？愿主帮助，让世上每个人都能从心底里唱出这2首歌，成为预备好迎接主的人。Sinaya dan din tu suaka zaman-zaman saka kainuli， 亲爱的主，恳求你帮助我，不轻忽你赦罪的恩典，愿意在敬拜中重新被你塑造。奉主名求，阿们。Mali-mali tu suaka zaman-zaman nama kaitinana misala selang sumupu kilaruai tu mana varung tu kineman nuata kamai tari vavau latinana penaudidam latinana kamasi varung latinana padira saka nama kaitinana 迎接主再来。Ayakana pasamarau paupibitsur atisu na tiakan ayakana pasamarau saka latinana suliva atau suata kenedavan 大家平安。